হাই দোস্ত, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটীত খানাপাৰাত। আজি মই আৰু বগীনদী কাৰাটে দু স্কুলৰ কিছু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আজি গুৱাহাটী ফুৰিম। আজি সকলো কামাখ্যা মন্দিৰ যাম। গুৱাহাটীত থকা বহুতো ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই চাবলৈ যাম। আপোনালোকক মই ক'লে যাওঁ সকলো দৃশ্য দেখুৱাই যাম, কিন্তু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাব। আহক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। গুৱাহাটী যোৱাৰ আগতে আমি হোটেলত কিবা ভাত খাই ল'ম। এতিয়া আমি ফুৰিবলৈ যাম চিৰিয়াখানা। তাত কি আছে আপোনালোকক সকলো দৃশ্য দেখুৱাই যাম। আহক আমি চিৰিয়াখানালৈ যাওঁ। Irgendwas ist geschehen, du gehst mir aus dem Weg. Sag, wie konnte es alles nur passieren? Hab ich dich verletzt? Hab ich was Falsches gesagt? Ich will die wegen sowas nicht verlieren. Komm wieder zurück zu mir. Ein Leben so ohne dies nix für mich. Komm wieder zurück zu mir. Ich halt's kaum aus und mag ich dir. Es kann's doch nicht schon gewesen sein. Vielleicht kannst du mir verzeihen. Ich weiß nur so, ohne die kann ich nicht sein. Oh, komm wieder zurück zu mir. Du gehörst zu mir wie ich zu dir. Ich schlaf nicht mehr ein, denk immer nur an dich. Spürst das nicht, wie ich dich vermiss? Ich wünsch mir nur eins, dass du mir bald verzeihst und mich nicht wegen sowas gleich vergisst. Komm wieder zurück zu mir. Ein Leben so ohne dies nix für mich. Komm wieder zurück zu mir. Ich halt's kaum aus und mag ich dir. Es kann's doch nicht schon gewesen sein. Vielleicht kannst du mir verzeihen. Ich weiß nur so, ohne die kann ich nicht sein. Oh, komm wieder. হাই দোস্ত, আপোনালোকক চিৰিয়াখানাৰ সকলো দৃশ্য দেখুৱালোঁ। এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। বাই বাই।